12 ساڵ ji jînosaydê derbas bûn. Hêjî taxê berberoj yê Şingalê bi temamî wêran e û sîmayê şer pê ve diyar e. Dayî Leylê çend kîlometran ji vî taxê dûr e. Wê digel 55,000 kesên din. Navên xwe ji bo wergirtina qereboyê tomar kirîne. Lê hêşta wernegirtiye. Em hesanin em vegeriyên. Em malê xelkê dayne. û tawîra ku tiştên nedaynin mala me xerab bûye. Ji me nayê maleke xwe çêkir. Li her cihî behsa avakirina Şingalê ye. Ji layê hikûmeta Iraqê ve lêptinê gotinên bêkiryar in. Kêmtir ji 5,000 kesan qereboya madî bi kujmên cuda wergirtîne. ئاواکردنا تبینیان هەر تشتێکی چێبووی خەلکی بخۆ چێکردە مخابنی بە وەکە دەوری حکوومەتی نینە ئالیە دیتەی تیفاقیات شێت بنە نێوە حکوومەتە بەغدای و ئەربیل هەردیم ئەو تیفاقیاتش بەر چێت بندانێکی ئەو تعویدات و یان بەگەڕیا خەلکی نەگە بۆکە بژێ ئاستی نۆرمال و تەبیعی خەلک بەگەڕیا ژیانەخوا. Ji bo ku Şingal bikeve di rewşeka avadaniya cuda de, parêzgarên neyne wa kar li ser budceyeke taybet bo qeza Şingalê dike. كلام حقيقي هذا بصراحة. براسي اف گوتنك راسته ما داخواز صندوقك تايبت بشنگالي كر لي مخابن جبر كوهن آليين سياسي دفرن دل ليزي داكرن وكا زمار قحطانية حمدانية و تلكييف ويكي وهاكر كو بودجايا قزا شنگالي لقال آستا خرابوني نگنجه ما بری به فرمی داخواست کر و نهاجی هم دخوازن کو دوسیا آواکرنا شنگالی جدورندن این نینوا وره جدا کرن جبر کو شنگال باجارکی ویران بوییه لی سروک وزیر جدیه و انشالله امید آواکرنا شنگال ده بردوان بن وإن شاء الله سنعمل على إعمار سنجار بشكل سريع. Di 5 salên derbas bûyî de di nava bajarê Şingalê de nêzîkî 600 xaniyan hatîne avakirin û 300 jî hatîne nûjenkirin. Di niha de 8 ji sedê jêrxana wê ya wêran e. Edla Bakur Rûdaw, Şingal.